بسم الله الرحمن الرحيم. درس كابان بناي إناب أون إندر دو دفتر متن الدين. درس جد أون إندر كشف شبهات أون هيدين سنغو درول كابان بجي إجاب أونغول. كلامكم من بماكي وعلم أندو يمسيطو أنه نكانكو الله سبحانه مسنا دودني من حكمته نجيا حكمة الله لم يبعث ونلال نبيا أن نباج بهذا التوحيد وندو توحيد إلا سيونا جعل له الله ودني أم أنني أعداء أيدي فو أحب أيدي كما قال تعالى ونعلى تود أندالرنون وكذلك كونني جعلنا من وطن لكل نبي ونندكل أن راجع عدوا عيب شياطين الإنس شيطاني جيمب والجن جنادي يوهي ديه نجاب نرى لوحي نرى بعضهم يوغا مجي إلى بعض فاد يوغا هدي جاب ندير هندون زخرف القول تداري كونغول غرورا هدو كما كنا ماتي وقد قم يكون هنولاتنو لأعداء التوحيد هنولاتنو أي التوحيد علوم جند كثيرة دودو وكتب دفت وهجج هجاجي كما قال تعالى ونعلى تودون دالري فلما جاءتهم تمن أرنو هفرابهم رسلهم نلا بمقبهم بالبينات وندد هجاج بانغودي فرحوا بويلتوري بما عندهم كونكوني كمقب من علم إمورد غاندل كرمان كومي ماكي إذا عرفت سأندي ذلك دندو عندي وند أي الإسلام بين فوق درنو حقب الإسلام إذا عرفت سأندي ذلك كوكو جانتا دو وعرفت عندي أن الطريق نلاونغل إلى الله فابك الله لا بد له feerewo alanangol ɗo laawol min aada'in immorde e ayɓe qo'idiina jooɗiiɓe alayhi e hoore kañum laawol allah ngol hara ɗen jooɗiiɓe noon ahli fasahatin ko yimɓe laaɓuɓe ɗenɗe wa ilmi marɓe gande wa hujaji marɓe kadi hujjaaji falwajibu alayka ko waɗɗi e dow ma yo neɗɗo noddanowo diina no waɗɗi e dow ma an ta'lama nde andata min dinillahi immorde e diina allah kan anda ma yasiru laka konko wontanayma silahan kaafa tuqatilu bihi ko haɗira haula'i shayatin ɗiɗo sheytaniji alladina ɗin sheytaniji jinna yimɓe ɓaala wi'uɗo wi imamuhum imamujo kanum dendangal sheytaniji ɗin ɗi wi'ani li rabbika wonande joomi ma azza wa jalla sheytani wi'ani allah kasimore arafi sheytani wi'uno la aqudanna lahum mi jooɗanto jiyaɓe maɗen sirataka almustaqima e ɗate ma fewde ɗen thumma rifti la atiyannahum mi ardanaɓe min bayni aydihim yeeso maɓɓe wa min khalfihim mi iwtira ɓaawo maɓɓe wa an aymanihim mi iwtira ñaame maɓɓe wa an shama'ilihim mi iwtira kadi nano maɓɓe haray hiɗen waawi daragol e nde ɗo toɓɓere inchallahu si en artoyi haa ɗo on say en feƴƴanoye darsu aɗo kadi daroɗen haa ɗo yiltare ɗen yanñen berkum faamuɗen kum e nder ɗum ɗo kadi yo Allah hawni e sawaba ɓa faamu men on ɗuuɗa
karama ko men ɓe maaki Muhammad bun Abdul Wahhab wa'lam andu annahu no kakkoni mano kanko Allah subhanahu mo laaɓal wodani o Allah mo senade wodani min hikmatihi no jeeya e hikma Allah ɓa Allah ko o marɗo hikma ko o joomiraɗo hikma himo okka kadi hikma on mo faala Allah wowlata o sarƴinta o yanirta o haɗata si wona hikma molanaɗo no e mu'um wa'lam andu yo musidɗo annahu no kanko Allah subhanahu mo senade wodani min hikmatihi no jeeya hikma Allah lam yab'ath o nelaali nabiyan annabajo bi hada tawhid wondude oɗo tawhid illa si wona ja'ala lahu Allah waɗanayi neɗɗo nelaaɗo on aadan ayɓe ila annabi nuhu ha hewti nelaaɗo men Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam annabajo be no mari ayɓe seytane ji e jinnaji seytane jimɓe e jinna fewndo annabi nuhu Numrud no ɗon fewndo annabi Musa Fir'auna no ɗon fewndo annabi men Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal e utubate e bandiji groupe aji mum ɗin no ɗon kama qala ta'ala won Allah towɗo on daaliri wa kadhalika ko wonani ja'alna min waɗana li kulli nabiyyin ko nande kala annabajo min waɗani mo aduwan ayɓe shayatinal ins seytaniji yimɓe wal jinne e jinna yuhi no wahayna ba'duhum yoga e kañum seytaniji ɗin ila ba'din faade yoga zukhrufal qawli cuɗaari konngol hururan e hodo andu yo musidɗo karma ko men Muhammad ibn Abdul Wahhab sanga ɓe maaki ɗo wa'lam annahu subhanahu min hikmatihi ila ɗon ko ɓe faandi ko wattingol yila e oɗo jumla wattingol yila e muɗum fi nafoore mawnude wonde e nder oɗo jumla nokku ka tawi ɓe ɓangini wonde no e hikma Allahu towuɗo on wonde kanko Allah o ne laaɓi annabajo si wona o waɗanayi annabajo makko on ayɓe immorde e jinna e yimɓe ko addi ɗum noon ko sabu woodede gaño no laɓɓina goonga no laɓɓina goonga ɓangina goonga kan tuma kalande gaño heɓi tuma kalande ko sakkoto heɓi sembay dolnayi hujja ko sakka kon a andata o towal no mari doole fodde ngal iraki a andata goɗɗo no suusi reedu fodde ko hulɓinta araade a andata goɗɗo no mari doole fodde ko teddi heɓaaki wa hada alladi ja'alahu llahu ta'ala lil anbiya'i ja'alahu aydan li atba'ihim koko Allah waɗani annabaɓe ɓen ɗo annabaɓe ɓe no mari ayɓe jokkuɓe annabaɓe ɓen kadi mo ɓe no mari ayɓe fa kullu atba'il anbiya'i kala jokkuɓe annabaɓe yahsulu lahum mithla ma yahsulu lil anbiya'i kala jokkuɗo annabaɓen o heɓay sifa ko annabaɓen heɓuno kon ko ɗum waɗi Allah daali karma ko men jantani en oɗo aya wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura ko wonani men waɗirani kala annabajo ayɓe seytaniji yimɓe ayi ay neɗɗo no yaha daara tawa o ko seytaniyu laaɓudu pos e jinna ɗi noon yoga e majji no jaaɓodira yuuhi on ɗo ko soonodirgol ko jonnodirgol message ji ko noddidirgol ko gundodugol yoga e maɓɓe no gundo yoga cuɗa
konguɗi tuɗinaaɗi labinaaɗi zuhrufal qawli ghururan e hodo ka jankagol Allah daali aya go kadi wonɗo ka simore Furqan Allah daali wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira Allah daali ko wanoni waɗiradi kala annabajo ayɓe immorɓe e bandiji joomi ma noon yoni fewnowo e wallowo no ɓeeɗo bandiɓe ayɓe diina ɓe jaggitay tum ɓe tooña e hoore nelaaɓe ɓen e jokkuɓe ɓen nelaaɓe ɓen ɓe jaggita kadi e konko nelaaɓe ɓen addi ɓe jaggitira e ɗata ɗiɗi ɓe sikkintina yimɓe ɓen e diina kan ɓe jaggitay kadi e hoore maɓɓe tooña ɓe amma hella ka sikkintingol ɓe si tawi ko a neɗɗo tawhidi si ɓe ari sikkintingol ma ka diina ma Allah daali wa kafa bi rabbika hadiyan joomi ma yoni ko fewna on mo kañum seytaneji ɗin faala majjinde amma noon ka jaggitere Allah toto on daaɗi wona suirana Allah yoni ko walla ɓe wonaɓe tooñede e hoore tooñeɓe ɓen Allah to ɗon o fewna e nelaaɓe ɓen o fewna jokkuɓe ɓen ka nelaaɓe ɓen o walla ɓe e hoore ayɓe maɓɓe ɓen hay si tawi kañum ayɓe ɓen ɓe sembi ɓe dolni ɓe ɗuuɗi Allah wallay annabaɓe ɓen e jokkuɓe annabaɓe ɓen e hoore kañum ayɓe Allah ɓen hino fawi en hara en taƴaki yurnede Allah nden saabu ɗuuɗugol ayɓe ɓen e sembugol ayɓe ɓen goonga kanko wallete ɗum alhaqqu mansurun goonga kanko wallete ɗum cikki o ala ko won tun Allah jarriboto en o jarriboto en daganta ko ende taƴoen karama ko men ɓe maaki wa alam andu annahu no kanko Allah subhanahu wa senade woɗani min hikmatihi no jaa hikma makko lam yab'ath o nerali nabiyan annabajo bi hada tawhidi wondude oɗo tawhid illa si wona ja'ala lahu waɗanemo a'da'an hayɓe kama qala ta'ala won Allah towɗo ndaaluri noon wa kadhalika ja'alna ko ni men waɗirandi kul nabiyin kala annabajo aduwon ayɓe shayatina al insi seytaniji yimɓe wal jinni e jinna yuuhi hiɗi jaaɓodira hiɗi wahaynira no wahayno yani ba'du yoga e majji ila ba'di faade yoga zukhrufal qawli cuɗaari konngol gururan e hoɓe karma komin maaki wa gadi gom ɗi yakunu hino laatano li aada tawhidi hino laatano wonande ayɓe tawhidi ɓen ulumun gande kasiratun ɗuuɗuɗe wa kutubum e defte wa hujajum e hujjaji kama qala ta'ala wona Allah towɗo on daaliri e nder simore Ghafiri nden aya 83 Allah daali falamma ja'atuhum tuma nde arnoɓe rusuluhum nelaɓe maɓɓe ɓen bil bayinati wondude hujjaji ɓanguɗi farihu ɓe weltore bima indahum min al ilmi konkoni ka maɓɓe immorde e gandal donc en andi ayɓe l'islam ɓen no mari gandal ɓe mari gandal ko karama komin faandiɗo Muhammad bun Abdul Wahhab rahimahullahu ko ɓe faandiɗo ko wonde ayɓe nelaɓe ɓen ɓen wonɓe wenjuduɓe e nelaɓe ɓen ɓe fenna nelaɓe ɓen gomɗi hino laato ka maɓɓe gande ɗuuɗuɗe e defte e jiɓayeji ɗiɓe innata wonde ko hujja ɓe jiiɓinira ɗum e hoore yimɓe ɓen ɓe jillinira ɗum hakkude goonga e fenande wona Allah daaliri noon e nder oɗo aya mo jannguɗen tuma nde arnoɓe addannoɓe nelaɓe maɓɓe ɓen hujjaji ɓanguɗi ɓe weltori konkoni ko maɓɓe immorde e gandal wa haqa bihim ma kanu bi yastahzi'un waɗɗi e maɓɓe konko ɓe laatiɓe jaba nde ɗo weltare nde ɓe weltorɗo ko weltare ñiñigol ñiñande ni saabu ko weltare nde ko weltorgol hunde nde Allah o weltora sigo mo weltori ko Allah weltorade ɗum ɗon haray ko weltare ñiñande ni karma ko men ɓe jooɓanike en e nder oɗo jumla wonde no hanani en nde andeten konkoni kaɓe ɗo yimɓe immorde e gande e jiɓayeji no hani ka jangen heeferaɓe wonɓe kala wonɗo darade yeeso diina men kan no hani kan anden jangen gande maɓɓe ɗen
ko ɗoni sakkorde en kon anden ko ɗum Muhammad ibn Salih Uthaymin ɓe maaki wa ashara al-muallifu rahimahullahu ta'ala bi hadhihi al-jumlati ila annahu yanbaghi an na'rifa ma indahum ما عند هؤلاء من العلوم والشبهات من أجل أن نرد عليهم بسلاحهم وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب وذلك من أجل أن يستعد لهم ويعرف ما عندهم من الكتاب حتى يرد عليهم بما جاءوا به karama komen ɓe maaki joopike ɗo o walli fiiɗo rahimahullahu ɓe joopike sabu oɗo jumla wonde no haani nde andeten ko koni ka ɓeɗo yimɓe immorde e gande e jiɓayiiji foti ko siyaɓe ɗen rowafiɗo foti ko kala fedde ko alyahuda ko annasara ko muudi kala kaɗe iwri kala fedde kade iwri o dariide contre l'islam no haani ka anden enen wiwɓe ɓen hiɗen jokki tawhidi on jokkuɓe sunna ɗen ngawa no haanani en ka anden jiɓayeji ɗiɗe addata ɗin fi ha ruttiren e hoore maɓɓe kaafaje ɗeɗe addata ɗen hara ko ɗi wonɗen e ruttirde e hoore maɓɓe sa yii siyaɓe ne jooɗo ɗo waɗa wona e nder suudu waɗa débat ji ɗon wiya kañum ko dalilaji men ɗin ko ka Bukhari Muslim ɓe yettata penale ɗe rondiɗen ko anniyagol ɓe piiray en kaafa men kan ɗum ko sama kala noon ko ɗum waɗi ɓe heeɓi ko ruttaɓe oustas Al-Hussein hafidahullah Al-Hussein bawoɓe Sénégal ɓen ɓe ruttiɗi bandiji koɓe fodde mum yo Allah yoɓu ɓeɗo karama ko Al-Hussein ko ɓuuri moƴƴude e joddi ɗum ɗo ko jeeyaɗum e peewal annabajo men o Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tumane nelaɗo nenno Mu'aad yahugol Yaman ɓe wi Mu'aad awa an ka fokkutuɗa ɗon ko yimɓe yiɗa yahude ka yimɓe defte noon de ko marɓe defte ko nelaɓe yeetorima ɗum ko fiyo prépare o anda ko woni kon ka maɓɓe immorde e defte ha o ruttira ɗum o rutta e hoore maɓɓe konko ɓe addata labudda goɗɗo o andine ka o yaata ɗon o heɓa no o heɓilora naam hare en andu wonde karma ko meɗe maki ida arafta dhalika sa andi ɗum ɗo wo arafta andi ma wo arafta anday anna tariqa wa ida arafta dhalika sa andi ɗum ɗo wo arafta anday anna tariqa no laawol ngol ilallahi faade ka Allah labudda lahu feere wo alanagol ɗon laawol min aada immorde ayɓe qoidina alayhi jooɗiɓe e hoore ngol ɗon laawol hara ɗen noon ahal fasahatin ko yimɓe laaɓuɓe ɗen ɓe wa ilmin e gande wa jodin e hujjaji fal wajibu alayka ko waɗɗi e dow ma yo musidɗo an ta'lama ko nde andata min dinillahi immorde diina Allah kan immorde diina Allah kan ma yasiru laka ko wontanayma silahan kaafa fo heɓaka diina kaafa tuqatilu bihi ko haɓira haulai shayatin ɗiɗo cheytaniji alladina ɗin qaala imamu maɓɓe wi yani alladina ɗin qaala wi imamu almami maɓɓe ko hombo ko cheytane iblisa almami maɓɓe ardiɗo maɓɓe on o wi'animi rabbika onande jooma azza wa jalla o wi'anno Allah fewndo Allah wimo yo yaltukaali janna ko raɗaɗo fakhruj minna fa innaka rajim o wi'ino la aqudanna lahum mi jooɗanto yimɓe ɓen sirataka almustaqima ɗatema fewɓe ɓen kala ka yahete ka jande kala ka yahete e dewal hara cheytan no ka laawol summa la atiyannahum mi ardanaɓe min bayni aydihim yeeso maɓɓe wa min khalfihim mi iwtira ɓaawo maɓɓe wa an aymanihim mi iwtira ñaamo maɓɓe wa an shama'ilihim mi iwtira nane maɓɓe wala tajide aktharahum shakirina a tawata ko ɓuri heewde e ɓeeɗo ko jarnayɓe Allah oɗo aya ko kasimore araf ila aya 16 ha 17 ɗum no en andu yo musidɓe sa andi wonde ɓeeɗo ayɓe diina kan hiɓe mari defte hiɓe mari gande ɓe mari hujjaji merinteji ɗiɓi bonnira gonga kan no faymande préparatoɗa an kadi ko Allah dali wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin
hebilaneɗe hebilanagol ɓeeɗo yimɓe ɗo ɓe ayɓe tawhiidi ɗo ko ɓe hebilante kon koko ruttirte e hoore maɓɓe kon no fawi e ruttirgol neɗɗo ɓe ko o furde ruttireede kon si tawi oɗo ko kaafa ardi ko kaafa ruttirtenmo siko hujja o ardi ruttirenmo hujja kala ngal e rewri ruttirenmo ɗon no fawi en hebilanagol ɓeeɗo karma komen ɓe joopaniki en ɗin piigi ɗiɗi gootel e majji ko nde an neɗɗo faalaaɗo dartagol ɓeeɗo ayɓe nde laatoto tawa hiɗa mari hujja taw preuve ɗa mar dalil ko ittaaka alqur'anare e ka haqqille e ka hadiseeje ɗi mana ka saria e ka alcharia wal aqdiya tawa hiɗa mari ka dalilul charia ko ƴettaaka alqur'ana e ka sunna e ka kon woni karmakoɓe ɓe ɗa mari ɗum tereedia ko ruttiraɓe hiɗa mari ka dalilaji ko gollirta ka haqqille ma ko kalkirta ka haqqille ma duñira ɗum hujjaji ɓeeɗo yimɓe duñira ɗum nerinteji maɓɓe ɗin immon ɗum nde tawatara hiɗa anndi konko woni ka maɓɓe kadi immorde e mere nde ɓe addata nden tawa hiɗa anndi koɓe jogii kon an ta'rifa ma indahum min albatili hatta tarudda alayhim bihi annda merente ko mereji ɗi ɓe jogii ɗin haa wawa ruttirgol ɓe ɗum ko ɗum waɗi Muhammad bin Salih Usaymin ɓe maaki wonde e cheikhul islam ibnu taymiya no waɗi deftere wiyete dar'un ta'arud an-naql wal aql e nden deftere ɗon ɓe maaki innahu ma min insani ya'ti bi hujjati yahtajju biha ala al-batil illa kanat hujjatan alayhi wala hujjatan lahu ɓe maaki ala e neɗɗo wo neɗɗo addowo hujja mo o hujjinora e hoore mere mo o addi on si wona on mere mo o addi wonta e hujja e hoore makko wonanta hujja wonandemo oɗo ndeɗo hunde kono woniri noon kono kalama koɓe makir kala koɓe makir noon fa inna al hujjata sahihata ida htajja biha al mubtilu ala batilihi fa innaha takunu hujjatan alayhi wa laysat hujjatan lahu فعلى من أراد أن يجادل هؤلاء أن يلاحظ هذا الأمرين كلامكم من ماك دونكم محمد بن صالح العثيمين بماكي وند ko شيخ الإسلام ابن تيمية ماكي كون دو ko non woniri no hujja no neɗɗo no kala hujja selluɗo mo neɗɗo bolnowo dallinori o hujjinori on hujja ɗon wontay hujja wonandemo hujja e hoore makko wonanta hujja wonandemo no fawi kala on faalaɗo wenjodude e ɓeeɗo yimɓe bomɓe nde o prépareto e ɗiɗo piiji ɗiɗi o faama ɗi moƴƴa wasle e majji ɗum goo on ko nde o faamata ko woni kon ka maɓɓe immorde e gande haa o ruttiraɓe e hoore o ruttiraɓe ɗum ɗimmum ɗum nde o faamata hujja sari'iya e aqliya di mana ko eggaka sharia e ka haqqille o ruttira ɗum e hoore ɓeeɗo hare mbiɗa faalano ɓeydigol moƴƴa ɗo haa faamu kono woyi ko biri becce foofete haray hawnaaki tawa ko woni yaññeede kon ɗo ta alaa ɗudde on ɓeydigol ɓayɗon anndi ɓuri ko ko mo faa fokkiti e wowlugol ɗo haray ko ɓuri kon ko woni janngude kon ko woni ɓeyditirde kon haɗa ko e deftere mi woni daarde yeru kum mi faami kum nder toon kadi mi itta nden deftere nde mi woni on sifanaade ɗon ko charhu kasfu subuhat hara ko li fadilati cheikh Mouhammadou bun Salih al Uthaymin ko bir ko moni ɓeyditide kon ko toon moni ittude naawati no woodi kadi itta ɗum harana e ko mi laare defte goɗɗo yo Allah hawrune sawaba haray en ɗawta ɗo kadi wallahu alam